لگوندê sarinca Daqoryan ê nêzî Amûdê carek din dengê biratiya kevin bilind dibe. Ev der ne tenê koka eşîra Daqoryan e, lê wekî sembola xilaskirinê tê naskirin. Mêvandarê vê kombûnê Fehed e, kurê Mihemed Seîd Axa, yê ku di dîroka herêmê de qehremaniya xwe ya di şewata sînema Amûdê de tê bibîranîn. Fehed îro dixwaze mîratê bavê xwe di qada civakî de nû bike. Ew dibêje ku nakokiyên siyasî qelşeke di navbera pêkhateyan de çêkiriye û ev civîn hewildanek e bo dermankirina wan birînan. قلشك مازنشي وإرتاء شرائح مجتمعي جزيرة يا عربي كردي وأف يكشوان قافاي أو قافي قام بخوازن براي خوي عرب الرونين أم بخوازن أو الفا بري أو قنجيا بري موجود بأم تشيكن وأف قلشاك تشيبوية سياستي أو قلشايا تشيكريه وأف سياستي جهادي هدي وحكومته سياسيا ما يفيدك وإدارة ذاتية لهفدكن Li aliyê din ê giring ê vê civînê hebûna Şêxmane Elcerbayê, şêxê eşîra Şemeran a bi Navûdeng. Şêxmane û eşîra wî ku bi dîroka xwe ya bihêz li herêmê tê naskirin, di qonaxa dawî de guherînên siyasî yên giring jiyan kirin. Ji hevkariya bi Hesedê re heta peywendiyên bi hikûmeta Demkîr e. Şêxmane îro li vir e û te kes dike ku Kurd û Ereb di yek tonelê de ne. هذا أمور علاقات موجودة بين العشائر العربية والكردية. افتي كلي هنا جكفنده اشتكي نورماله بنافبرا ايلين عرب وكرداده وبتايبت دقوناغا كوكنها ام تميدي دي كلي عندنا جبرغو ام وكرد بيك تونالي دنا بفر لجزيرة وقرك آليين جواكي جي اموك هردم بباريس. حنا الأمور هذه ظل وضعنا اللي محافظين عليه. لێگەلۆ ev civîn besin, nivîskar û rojnamevan Ebdiselam Xoce bi çavekî rexnegir li rola eşîran dinere. Ew bi bîr dixe ku di bûyerên dawî yên Bakur û Rojhilatê Sûrî de carnan eşîr bûn amûrê alozî û fitneyê. Ji bo wî giringiya vê civînê duwê de ye ku eşîr vegerin ser rola xwe ya resteqîn, parastina hevgirtina civakî ne ku bibin beşek ji lîstikên siyasî. مخابن رولا إعلان قلك يقلسبو وأو قلسبونا هاني قلك تشت دبي خورا آنين مرو كاربيج برانيا إعلان أو جوتارا كيني جوتارا ديجيتية قلك الجموان بلندبو نكاريبون أو آليجرين خوا كنترول بكن وجهر كسيفة ديار بو بتشي إيش لبي خواني. Di navbera dîroka malbata Axa û bandora siyasî ya Şêxê Şemara de xelkê herêmê li bende ne ku ev daxuyanî bibin gavên pratîk ta ku aramiya herêmê di rûyê bahozên siyasî de werin parastin. Emjed Kurd û dengê Amerîka, Amûdê.